Danas me kače na Buriju Floating Market. Sad je već turistička atrakcija, ali nekada su zapravo ovde stvarno ljudi živeli na ovim kanalima. I ovo je bio supermarket, pošto su im kućice na reci, dolazili bi na ovim brodićima i ovde se kupovalo voće, povrće, klopa. Tako i danas, samo što je prilata tome i dimenzija turizma. Probamo mango stem na putujućoj pijaci. Ima baš neki melodičan i egzotičan ukus. Evo ga bebac tigar. Tigrovi inače ne smiju po glavi da se mazi, ali im to deluje kao da ih neko napada. Ovi biberoni su novi pusti. Ubrzano dišu, vreme kad inače spavaju, malo su im sipali tabletice za spavanje i ljubitelji životinja se protive hramu tigrova, ali on privlači milione turista iz celog sveta. Meditacija sa stondiranim mačkama. Jungle fries. $1 for 10 minutes. $3 for how long? $3 for 30 minutes. 30 minutes. $1 for 10 minutes. $1 for 10. For like for. This is piranha. Yes, piranha, and this one shark. What is the difference between piranha and shark? Shark, they have small mouth, and piranha, they have big mouth. They have big mouth. Yeah. Stavi. Posle nekog vremena se čovjek eventualno navikne na ovo ždranje riba, ali one se pomame sve na vreme i evo ih sad u žurci totalno.